Kachin Independence Army KIA le tat madote in beina kal zela KIA din mun atra sipai kem le outpost an chu saktak te chu le tumin Myanmar sipai te hi jet fighter nen lam thok chuak ma se an hlo chamfai vekri sipai in thunei na an pong lak nu kumin mars thla atang khan KIA hian Myanmar sarkar ne na in ka hai an puan chu ti topin an mi le sa te hum him nan sipai dawan puanga mars ni som palit nulama sipai outpost le kem som chuang an lak sak to tat madote chuan KIA laka an mun poimo lo tak te hi lak le tumin na satakin an beya mun then khata phei chuan jet fighter an manghial KIA puitu ni angai kachin mi te chen na kho engemaw zat chu lai puin an beya ma se heti chung hian an mun poimo lo tak pakhat ma an le thei ta chuang lo ani KIA hian mars thla atanga sipai ne na an in be nu hian an ram hau chin kachin state chung phakan mogong waingmo putau le tanai township ba ka sun state marlama sipai le police outpost te an la a an lak zinga thren khat hi chu KIA mun poimo kumsang ni som paruka sipai nan lo chu sak to te ani a ral do na mun tangkai tak tak ani hlom KIA in sipai mun poimo an lak sak zinga hian mamuk township pa sipai le police mun ro tak tak alobam le yathit military outpost te atela alubam phei hi chu chaina ram ri dep tlang chunga sipai mun poimo lutuk a che vel be na na tangkai tak indo pui pani na hun lai po a british sipain an lak ma sak zinga mi ani nge phakan township pa tan khon le ongbali outpost ba ka tanai township pa nambi base te an lak sak zinga hian atelani kachin khopui michina a military observer pakhat chuan KIA te hian sipai mun poimo som chuang an lak saka thren khat hi chu alian lem lo sipai mun poimo thren khat an lak sak te hi chu an lu zuya thren khat an lu zui du lo te ero an hal chiat sak thung KIA te nan hal sak muna te po hian sipai te hi an in bun le ta chuang lo ani ti in sipai te hian an kem lo sa pakhat ma an le thei lo ti asoi KIA information officer Colonel no bu chuan sipai outpost engemaw zat an lak thui nem ngatin mun ranga an la in be chhun zom renga wangin engza chiange an lak saka khoi mun te nge ti soinan chuan alama de uni a riat thua soi ve thung tat madote hian an mun lo zinga alubaman lo hi an ui bera ala le tur po in an thok chuak riple dofunia shutdown sipa tlang chunga om sipai mun poimo lak le tum hian sipai te chuanin april ni som pakhata tangkhan be puyan thlaka tlang che vela KIA brigade 8 le 9 om te hi jet fighter mang po in voitam an be to ani mase sipai te hian leilama in be na KIA an ngam lo e mawangin Myanmar sipai zavelin nunna an chan to a an singa hian battalion commander po atel nge sipai somli paruk chu KIA te hian man bokin light infantry battalion 320 phei chu an that mang vek nge ani KIA officer pakhat chuan alubam sipai mun puilak le tum hian tat mado te hi anin buat sei le meka mamuk township pa sipai sang khat chuang an thiar lu to ti asoi KIA le Myanmar sarkar hi kumsom pasari chung set in ka hai puangin remna zongin an lo in beto thina kumsang ni som pakhata tangkhan he in ka hai hi atopa in bei chho zeu ma se in bei na lian tham athleng khat le February ni khata sipain thunei na an pong lak nuwa KIA te hian sipain an mi le sa poisoi lo te kutan thlaka an thatta fo mai chu du lovin an bei le tranta a an mun hlui sipai laka an lo to te lak le na rem changa an mangjui ta ani KIA te hian an mi te tan an thok na sa hle a silai manga an khua le tuite an hum him ba ka COVID-19 vaccine an pemek kachin state chaklam mai jayan che vela kum upalam te tan vaccine hi pe in mi sang ni chuang an peto voin april ni som ni pathum khan Karen National Union KNU te po in Myanmar sipai te hi an nuai hlaka an motor chunga thisen abonoi tat mado te chuan nong bo le chai ko rota sipai sarkar du lova lung o lo nalan tir tu te chu ti buain ral thuam nen an ri grapa mi puilam chuan KNU te rang taka hriat tirin an puina an dila KNU chuan an mi ten sipai kutan tur chu du lovin an nuai ta ani sipai zinga tlem te chau dam chuakin an tlan bova sipai motor chung chu thisenin aluan zui mayani sipai angzatin nge nun na chan te ero puan zara ni lo KNU le sipai te hi yangon le molamin highway thaton le bilin kianga indo turin an indep meka sipai lam hian ral thuam rol pui le sipai cha belin in beina na satak athleng don ni inalang sipai sarkara mi poimo tak u thein ni ana in yangkuna mi chu nilai ni khan mi tu ti hriat lo ten an be u thein hi sipai sarkar state administrative council member ni in
ni lai ni zandar sari le minute som panga khan a in hi bom pathumin bayani a in be nan hian tual cher bom pathum man ni in pakhat chau apuaka pahni atl thung bom pathum zinga pakhat hi PVC pipe manga siam ni in adang pahni hi iron pipe manga siam ani bom puaka wang hian in hi a chelutuk lova thile hliam po an omlo bom pu hnu lok hian sipai lo lang ha len patrolling an neya man an nei lo ni a hriat ani u thein nin hi National League for Democracy NLD member poimo tak ani thina ama ero chu sipain thu nei na an la hnu khan thu nei na adu lutuka wangin State Administrative Council member zinga tel tura an somna anar phal lova mipui zinga ngai theilo tak tak an tam hle ani ama hi NLD member lo ni to thin ni ma se sipai sarkar chhum min lak lo to ani awangin democracy du tu telama atang tak tak theilo ati theyang kumsang khajako somriat pariat malam khan sipai sarkar pani na dictator newina hnuaya Burma Socialist Program Party khan Youth Affairs Department alo chang to thina kumsang khajako somriat pariata democracy du tu te anron len tang hnu khan sipai sarkar an pai thlangei dona a hriata wangin NLD azomta ani kumsang ni som general election du lo tu te zinga mi ni in party thar National Democratic Force NDF party andina an party din hi ake dar le awangin New National Democracy Party adin le a tuna an in an be hi an party office ani mek Aung San Suu Kyi le a party NLD soisel na sa thei takani naktuk April ni som ni pali a Asian Summit a tel tur Myanmar sipai ho tu luber min Aung Hlaing chu National Unity Government ho tu da chuan Interpol hna man turin an ngen Southeast Asia ram inzom khom te into khom na Asian Summit hi Indonesia khopui Jakarta a nei anidona Asian ram te in sum don ton na chungchang chu an thukhel lian ber tur ni in mipui thlan sarkar pai thlatu min Aung Hlaing hi avoi khatna na tel ve don ta ani min Aung Hlaing hi Asian Summit a atelani chuan thu nei na apong lak nuwa ramdanga ajin chu masak ber anidona tuntruma Asian Summit a tel tura somani chungchanga Myanmar MP ten andin National Unity Government NUG an lung oi lo hle NUG chuan thu chua siamin Asian ram ten Myanmar ram buai na chin fel an du tak tak ani chuan dictator ni lowin mipui thlan NUG jok an som turani NUG hi mipui thlan ani awangin thil poimo chuan mipui ai au tu te som an ni turani anti NUG chuan thu nei na pong la ka ma ne mi le sa te nun na suat tu min Aung Hlaing chu khowela police inzom khompol Interpol hena Myanmar achua san ruala man ngal turin antita ani sipai kutur na sazinga Myanmar azo na thlakte antela February ni khata tanga lung oilo na lan tir tu te zinga tel le chan rang ranga wanga sipain mi jasari som thum pa ko chuang an tha te zinga som ni pani chu zo na thlak an ni ma se heti chung hen zo na thlak tamna ta han kalimeu a chuan ni tin sipai du lo na lan tir chun zom zelani tukin po khan kalimeu mun thuma kongzo huai hotani a ta han kho chunga sipai le traffic police duty na sa hle ma se boina lian tham chua ka omlowani Myanmar sipai ta chen na awang hian ta han atanga marlam let pan chong tui ngau tui thim le phul moi khuwa ta han le a che vela mi te an tlan chenwala an kho chung alaral muang hle let pan chunga hian nimin khan sipai motor paruk lai mu ani awangin an hlau thong ru man dewa ma se thil du omlo thleng a omlo Manipur ram redep sagaing region chung tamu khuwa tamu security group thalai pathum sipainan manjinga pakhat chu an soi sakna akuta tliap ti hriadani tamu mia thein gi bula an khotlang hum him tura duty thalai jinga mi pathum chu jinga thingpui inin dora an thua an le chu an hnunga sipain zui ru in an manta ani an kuta tang hian walkie talkie pali an mana an dop na lama na sataka soisa in pakhat chu aban ru an votliaka thisena chuang na sa hle an mi man te hi an thom hno phel sakin ke korte chau hak ti ran ni a an lua an vona sa hle ran thi ang main lok apa an khungani an man jinga pakhat chu adin hmuna thalo hle sipain kalemia ta hana mi pui sipai te in khwarna mun mars ni som pasaria an ka chiam truma amala an ka fu an man zui tak kumsom ni mi pau min lun chu sipai dam do ina en kolin ake tan sakani pau min lun hi university kallai akum ni na mang mek ani a ake an tan sak azi om nu hian in lama hotir mai lovin molak zela an thon ta deyani tun thleng hian achung tenen an la in be pop theilo anu chuana fapa hi damdoi ina tanga chu ani nu hian ina hruai ho phal sak turin sipai ho tu te hne na angena
ma se adil na hi ngai poimo sak ani talawani Mars ni som pasaria tahana inka na khan civil lama mi palila in nunna an chanani kha AAPP tarlandanin February ni khata sipain thunei na anpong la hnuwa civil mi zasari somthum pakua chuan sipai kutuarin nunna an chan to a sipai lama po mi zani somli in nunna an chan to bok sipai nunna chan te hi helpo le civil armed force te ne na an in beina thi an ni hlomani an ro rel dan rong tak adu lo wanga tun naya sipai ban san tu te zinga hriat lo tak pakhat major hein tho u chuan Myanmar sipai kal phung chu renga zira in thren khanna na satak omna a class zira in mu sit na mun puyani ti in anin enkol dan thalo takawang hian mitam takin sipai do dalin civil disobedience movement zom andu ani ati Maguri zona piang le Salian Major Hein Theu hi Mekila Khua Light Infantry Division 99 na tanga sipai ban san tulang sarber ani a kumsom ni zat sipaya atran nuwa Mars ni som ni pali khan sipai ban sanin CDM azom kumsang ni pani khan Defense Service Academy atangina graduate San State chung la suwa da ani Major Hein Theu chuan tunang boru ka thlenma te atang to hian sipai singa in clear na anasa ema ma ni aya reng sang te chu a hlavin kan hlau hlia an lama tang lo ni an hriat te chu a the thang danan ngai tu thuai mai thin sipai zinga hian CDM zom du an tam lutuk sergeant chung lama po sipai ban sana mi pui lama tran du tam takan omani ati mi pui laka sipai te rong taka an che chan chu an mun pui Ministry of Defense ni pi dro atanga thupe khau tak an mu wanga ni ti asoi bok Major Hein Theu hian pui thiam na azir phot tur thu soin Federal Army le sipai anin do vele Federal Army zomatum sipai te hi an ho tu te laka lungoi lo viau ma se an tan sarkar thar zom thut afu lo theiti soin sipai ten National Unity Government an zom huk lo chu sarkar thar an rin tok lo wa ain ngatangati kumsom panga zat sipaya atran nuwa ban santa Captain Thun Miat Ong po in hetiang tho hianati vebok CRPH an Union Minister Dr. Lian Mum Sa Khong Chuan Myanmar sipai te chu min ong Hlaing le athu pek te zom lova ro rel na dik le thu tak zoma mitin inpluklan na mi pui sarkar din na konga thei top chua turin April ni som paruk khan alo ngen to a angen na hi a hlotling hle a sipai tam takin CDM thlopin chung zinga alang sar zual an ho tu lok som pakhat te chu manan lo ni to nge ani